En primer lloc, a través de la meva persona, vol manifestar-vos la seva estima envers Catalònia, a la que considera capdavantera i motora de l'economia de l'imperi. El diví emperador us vol fer saber que se sent orgullós de tenir sota el seu comandament un poble tan emprenedor i laboriós com el vostre i es compromet a no deixar-vos mai a l'estacada. Sens dubte que esteu impacients per entrar al recinte on podreu gaudir un any més de la representació del vostre admirable pesebre vivent. Però com diu el proverbi llatí, paciència es mate ciencia. Estem fotent de fred! Està fort, tio. Vosaltres creieu que Roma pot confiar plenament en un súbdit que en un himne totalment independentista i subversiu amenacen amb repartir bons cops de fals a tort i a dret? I com que vosaltres esteu tan avesats a saltar-vos les normes, les hem de respectar. La porta del recinte és a punt de ser oberta. Anireu entrant sense empentes i caminareu tot seguint la ruta assenyalada. Atureu-vos, admireu amb tot respecte cada una de les escenes en què els personatges, malgrat la fred, es momifiquen, perquè pugueu gaudir de la força plàstica de cada quadre. De no comportar... És voluntat de l'emperador que, acabat el passeig de la ruta del pesebre vivent, sigui tothom convidat a coca i xocolata. Rectifico! És voluntat de l'imperator de Roma, Marianus Rajoius, que tan sols puguin gaudir de xocolata els que hagin pagat el tribut del Cèsar. Toma! Amb dinars, encara. Guàrdia, agafeu-los! Amb dinars, Independència! 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 És dia de pau. Sí, senyor. Podeu anar entrant al recinte. Collons, molt bé, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you
love gave to me, a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. En el cas de voler repetir, es podria repetir? Mira, aquesta mateix. Te'l deixo per aquí? O... llença allà. Vale. Merci. Hola. On vols, maca? On vols? Diu que no pot. No, ja te vas de venir.